Hlekani lowunene ka empowering rhandza ku pfuxela munhu un'wana na un'wana la nga ndzeni ka group hi rirhandzu leri ri nga kona ra Yesu Kreste wa Nazareta tani a pfuxela un'wana na un'wana hi tlhela ni rhandzaka ku khensa munhu un'wana na un'wana la a kumekaka a ri kona ndzeni ka group a participate-aka ni le ka swikhongelo leswi hi vaka na swona hi masiku hinkwawo no pfumela ku swi le ku hi pfuneni hi masiku hinkwawo swa hi aka hi masiku hinkwawo lexi ni xi kombelaka endzeni ka group a yeni ya hloniphana ya seketelana a yeni ya advertise ti-business ta hina loko hi ri na tona a yeni ya seketelana eka vana va hina lava hi nga na vona a yeni ya khongelelana swinene eka December leyiwani hi ku maswona ku tiko a ri sasekanga no pfumela ku munhu wa swi twisisa ku empowering hi vulavula yini hi vulavula hi matimba a hi vulavuli hi matimba lawa hina hi nga na wona hi vulavula hi matimba ya Yesu Kreste wa Nazareta no pfumela ku rin'wana ra masiku van'wani va hina mi ta ma swi vona ku xikwembu leswi xi hi rhandzisaka swona i swa nkoka swinene rhandzu leri nga na xona i ra nkoka swinene van'wani va hina hambi hi kha hi vulavula ka inbox no pfumela ku xikwembu xi le ku hi pfuneni xi pfuna na mindyangu ya hina hi ku titsongahata lokukulu ni ta ku a hina tekela nhlokweni swinene ku vutomi hi byi tsanana ku byi hanya kambe na ku ya kerekeni hi switsanana kambe a hi tekele enhlokweni ku xikhongelo it's a main hi masiku hinkwawo a yeni ya tekaka advantage ya group ya hina ku ya kula hikuva hi kha hi khongerisana na ku khongela swin'wana na swin'wana leswi swi taka kumbe swi taka hi miehleketo ya munhu un'wana ku va ku ri leswi xikwembu xi va xi n'wi byele swona ni pfumela swinene ku the founder of this group ku nga Mama Victoria va vile na xivono kambe xi kha xi humelela ka Yesu Kreste ni rhandza ku mi khensa swinene Mama Victoria ni khensa na un'wana na un'wana la a kumekaka kha participate na swi tiva swi nga handleka kha hi vulavula na hi mavito hi kha ku va na swo tala vanhu va kha va marana kambe ni byela ku xikwembu xi va xi kha xi swi tiva ku a hi nge vi 100 hi va hi ri lava hi nga pfumela hinkwenu kambe hi nga va 100 ku va ku ri na 10 wa vanhu lava nga ta kerekeni ku va ku ri 99 leyi yi nga ri ku andeni ka leswi hina yingeleka swona kumbe yi nga ta kota ku yingiseleni yi teka mahungu hi mayisana loko un'wana a kha a vabya yi teka yisana mi ma ni mi byela ku xikwembu hi nkarhi walowo xi va xi kha xi swi tiva ku ku na lava va nga tela ku yingisela mahungu va mayisa hala na hala hi marito lama ni la ta vula ku hi nga va vambirhi kumbe vanharhu kambe xikwembu xi kona eka nkarhi walowo hambi ku ri na vanhu lavo biha so a hi yeni ya tihlayisa December ku sukusela namuntlha ku ya mahlweni December yi za ya fika makumu hi tlhe ya hlangana futhi na lembe leri taka ha continue na group leyiwani inkomo MBITSI Studio blogspot.com